أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. صدق الله العظيم. دی بهراج رئیس الجمهوریہ ابراہیم محمد صالح، منسٹر آف اسلامک افیئرز ڈاکٹر احمد ظاہر علی، دولت کے وزیروں کیرت گروانہ بہے قومی مرکز ہنگے وما حوال و ہننے منسٹر آف اسٹیٹ فار اسلامک افیئرز الشیخ الیاس جمال، می رسمیات وڈاگن تبے عزت تیری مہمانوں 10ویں واداری وروں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. می رسمیات فیشگن دیئے کیرت گروان کے برکاتوں کیرت گروان کے مورتی آیت تک کیوا وداڑوے دیوی کیرت گروانا بہے قومی مرکز کے لیڈنگ ٹیچر الحافظہ لطیفہ احمد. ಕುರಿಯತ್ ದೆಂಗ್ ಒತಿ ಮರ್ಹಬಾ ದೆನ್ನೆವುಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂ ವಾಹಕ ಫುಳ್ದಕ್ಕವಾಣಿ ಕೀರ್ತಿ ಗುರುವಾಣ ಬೆಹೆ ಗೌಮಿ ಮರ್ಕಜ್ಗೆ ಸೀನಿಯರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಫಾದಿಲ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರಾಫಿ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
صاحب الفخامة رئيس الجمهورية الفالل إبراهيم محمد صالح، Islamic Minister Dr. Ahmad Zahir, Islamic Ministry State Minister Al-Falil Al-Akh Ilyas Al-Sheikh Ilyas Jamal, Dawlatuge Waziru, Kirt Qur'ana Bihi Qawmi Markazuge Is Verinna Muwazzafuna Islamic Ministry ge is Verinna Muwazzafu Ade Mirege emme fakhur veri mi jalsage fakhur veri sharaf veri baverin kamugawa Kirt Qur'ana Bihi Qawmi Markaz mi baba 10 minute program ge emme sharaf veri baverin adi mi baveringe beleni verin jalsa hadirwe wadaken tibbevi emme hadirin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ade tia emmeha befurna kit qur'ana bihi qawmi markazu mi baba dasini umuge jalsaya marhaba dannawa ade mireki eggotavure gina gotu algon menna waran ufaveri waran khassa re kivegento wara burakon uluwamum ves wara masakkatuga uluwamum ves algon men dannawaluma mi jalsa shafar kadde mataka divi rajyege aizetteri raisul jumhuriya mi jalsaya wadagen devvi kan den oy ane sharaf nuata anen ufalaki mireki kirti qur'ana be qawmi markazu algon men bura masakkate ko ege foni mirukan divi qawma libigen daane rekamuga watiwe bura masakkatun dariwarun kiyawa e dariwarun nan emme foni mewa libi e dariwarun me mujitama wattaka khidme kurma nukunnan libe fursatu kamuga wegen dati e algon men libe emme bor en ufa ade mire meti algon me jalsa taaruf koren jehifa migotun mi vetuwe dia tin aharu Qur'an mudarrisunge degree kohuga heddiha ed dariwarunna adi imam degree ge kohuga tevis dariwarun daswe fave mirege rasmiyatuga Qur'an mudarrisunge degree kohuge fansas ad dariwarunna imam kamuge degree kohun ha dariwarunna adi Qur'an mudarris kamuge degree kohun vihi dariwarun mire daswene waane ade algonduge wahaka ma digukura kare netim libfawani warak kuda wagutkole den algonda jehifa miyoti ti emmeha befunan shukuru dannawa ade migotun emme furtames algondu shukuruge listu farani kadkirtan tos Allah subhanahu wa ta'ala shukuru dannawamu migotun mi jalsa sharaferi koddevu mattaka algon menge aizette raisul jumhuriya wadagen mi jalsaga baar wadagen navi kama adi hama eyako kirti qur'ana behe markazge emmeha kantattawga e manikfaanu wara boda gaatun mi kantatta ballawa ehitere wadagen dawa kamattaka algon men emmeha befulunge namuga rihe rajyega raisul jumhuriya ya nuhanu ikhlas tiri kamayako algon shukuru dannawa adi hama mimerumun algon menge raisge nabu divi rajyega raisul jumhuriya ge nabu Al-Falil Faisal Nasim kit Qur'ana behe qawmi markaza deterega bahattawa gayakkama emanifana markaze kantatta gaatum ballawa kamattakas algon men emanifana ves nuhanu ikhlas teri kamayakiga shukuru dannawa kit Qur'ana behe qawmi markaza ki Ministry of Islamic Affairs ge bellame darron hinga mundatane mihin kama vi hindu Minister of Islamic Affairs Dr. Ahmad Zahir kit Qur'ana be qawmi markaze kantattawga kuriya wadagen kantatta ballawa haddaw magendawa adi hama eya eku mi malamuga mi jalsa baaba devu mattaka mi ministry ge emmeha befunna ki mi fursat alumna hoddawa devwa mi kantatta koddeva haddawa mi fursat alumna devik mattaka manik fana nuhanu ikhlas teri kamayako alugando shukuru dannawa
දන්නවන්තෝ මිරේ මිතනුන් අලුගන්න මේ මෙහෙෆිල්ලු මිෆෙන්න ෆුරිහමකමකි බයකු වර බුර මසක්කෙක් කොග්ගෙන් ආදේෆාවා හිසාබේ කොම්මෙකම කීවෙස් ෆර්දාගේ ෆුරගහුගා කන්තත්තකේ හිඟෑගෙන් එකන් හාසිලව මුගන්න කමේ එගොතුන් මේ දස්වෙනුගේ ජල්සා බේවමට්ටක අලුගොන මෙස් එෆද බුර මසක්කෙක් කොෆා මිගොතුන් අලුගොන මෙන්ගේ ඔෆිස් කිත් කුරාන බේ කවමි මර්කස් මියගොතු හිඟම හවාලේ වඩා ගොන්නේවි අෂේඛ් ඉලියාස් ජමාල්ගේ ටීමු kurevi bora masakke polaki alwando hitun handa nattaade warge masakke pole no emanik faano amilla fulu gotonna adi ofihoge verin goyagen emal faano kurevi masakkataki mifada dandi walegga hama shukuru dennu waran haqqu kame hema emanik faano alwando waran ikhlas teri kamakiga hitoge adin shukura mubarak baadi dannawa hama eyakiga mi jalsaya wadagen devuma dagoti arumaiku දෞලත්ගේ මිනිස්ටර් මේ ජල්සය වඩාගෙන මිතම් ෆාෆිදුවා දෙවි කමට්ටක නොන ඉඛලාස් තරික මාකීග ශුක්‍ර දන්නවා අදි කීර්ත කුර්ආනා බේ කවමි මර්කසුගේ ඉස් වෙරින් නෂා මුවස්සෆුන් නෂා ඉස්ලාමික් මිනිස්ට්‍රීගේ ඉස් වෙරින් නෂා මුවස්සෆුන් නවස් නොන ඉඛලාස් තරික මාකීග අලගොඩ ශුක්‍ර දන්නවා ආදේ මෙරේ මේ ජල්සා මිතා මේ බේවිනි හම kurinvestenne vihim bayaku warabbara masakate kurawage tanaku adi bayaku tibikamuga vinamas mifada haflatake eke nannamuga nubeben kombe fuluge wahaka to algo dannawe masake me korani ade algonu mege lobeti aizette mudarrisunge wahaka coviduge dati hal gaves ebe fulun fahate jehi wada anugen efada nurakka teri dandiwaloges ebe fulunge wajib ada kurevun ge natija gotu miedu mi tagano benna me ජල්සාමි දස්වෙනම ජල්සාමි බේවෙනි එකමට්ටක ටීචරුන් එකොද්දේ විබුර මසක්කතට්ටක අලගන්වහන ඉඛලාස් තරිකමයක ටීචරුන්න මර්හබාය මුබාරිකා ශුක්‍ර දන්නවා ආදේ මිරේගේ හම එම්මෙ මුහිම කුරින්වස් අලගොන දෙන්න ඉෆදන් එම්මෙ ශරෆෙරි බයකි කොම්බෙත්තෝ තිබේ ෆලෙන් වඩා ගන්නවනේ මිරේ මිතාග දස්වෙනි වඩා ගන්නවා බේෆලු තා දිවෙහි බවන්නම කුදි ඒ කුදින් mi gotam masakke ko mikan hasil kurumattaka bura masakke koffave e masakkata ekiga e kudin ikhlas terikamak masak nukuri namis mire aluna mitame hafla nu beven e malunde be funna dannawalam beenuwani tiya be fulunge boluga tiya tofi alu wagen mire mitanu nukumen wada gannawan jehi wada gannani gawmbage rayetun ko matchar ema tiya dariwaron ගෞමයාගෙන් සලාමතුගේ අස්සේරියක වඩා ගන්න වෙච්චේ දීනුගේ එම්මහා කන්තතුගා තිය දරිවරන ලිබ්ෆාවා මාලුමාතා ඒ ಖಜಾನಾයින් අලුවන මෙන්ගේ ගෞමගේ දරින්න හිස්සා කොද්දෙ වෙච්චේ ඒ තිබේ ෆුලුන්ගේ බේනුමකි එහිම තිය දරිවරන් කුරෙව්වි මසක්කත තිය ලිබියාඩන ශරෆා ෆඛුරට්ටක තිය හොදේ කාමියබට්ටක අලුවන හන ඉඛලාස් තෙරි කමයක තිය දරිවරන මිරේ ශුක්‍ර් දන්නවා ආදේ algono adi ituru ehem wahake ves dannawalan gastu kuram tiyabe fulan engi wada ganwa demme algono me listuge kurikol taaraf ge wahaka dekkiru gina adadegge number take algono faha kuram gen den haddi ekige wahakiya mihen gos ennos mi malumuge ekude neti kiyobe tibe fulan hiplan arada nafan adi algono men online kon class ta hingan du kollima mi nyavirtolo formula waragina bawar dariwar mi kostoga verify bahori නතිජයක් ගොතුන් එකුදින්ගේ ගෙනකම කොයිඩුගේ හාදතු එක්ගොතුන් එකුදි මාද ගෙනවෙන් නෙතුමා එකීග කවුන්සිලුන් නිම්මෙවි ඒ කොළුග සීදා කුර්ආනා බිහ කවමේ මර්කස් ෆෝම් මුලකුග ඒ දස්වෙනෙගුම් බාවන් එහෙන්කම එකන් වර ෆුරිහම අලගොරම ජල්සාගා බෑවරි වීමු වර ෆුරිහමකෝ යමෙන තල්තල් එමි ෆෝම් ලක් සිටින් ඒ ෆුලන් එකන් තත්ත කුරෙවි එක මට්ටක ෆෝම් ලක් සිටිගේ මේය වරන් ඉඛලාස් තරිකමයක් අලු ශුක්‍ර් දන්නවා adi formulakuge kit qur'ana be qawmi marukazuge emmeha hingon teri berinna ves mikam galhondo shukr dannaw adi algonge wahaka mihar shukurs ma digwes wege hinge jehen names shukr ki wara nurakka teri tika wative mikam furiyam ve to baden jehen ehen names algonge ijmali gotega huriha befulunna markazasha mi qawma khidmat teri mi qur'anuge roga khidmat korwa huriha befulunna shukr dannaw algonge wahaka mere nimadamu algonuge nimmalani algonu duaiki Allah subhanahu wa taala algonu me kura masakkatuga baraka lavva algonu men qawmuga kirt qur'ana lobi kura darinta
uffedi ufaddawa adi ekama magu fahiwane magu algon men mi warqadde wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukriya Senior Executive Director. Den oti mi rasmiyatu ka daraja libe 10 daraja libe kan ilan kurun mi number furiham koddevani kiriti gurwana behe gaumi markaz hinge ma hawalwe hunnevi Minister of State for Islamic Affairs Sheikh Ilyas Jamal. Sheikh Ilyas Jamal. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعله طريقا إلى الجنان ونجاة من النيران، والصلاة والسلام على النبي الذي كان خلقه القرآن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ليفوتي دسونين كيرت قرآن به قومي مركز كندالا فاوا شرط فريهمكو ديجري فمبر هوريكما امتحان تكون ثابت واتي كيرت قرآن به قومي مركز اللي بفاوا بارو دشون تي داريورون حقوا ديجري ديفين ميرت تي دسوني داريورون ديجري درجة دي حالوغا الله بيروتي ومشا لبفاوا علما اقوتن عمل كرمشا أمانة تركمايكو علم فورق الدين مشا إسلام دينا ديوه قوم وفاتر كمايكو خدمة كرمة تيا دسونين ممركزون وصية كرم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Shukriya Minister of State for Islamic Affairs. Den oti Minister of Islamic Affairs Dr. Ahmad Zahir Ali ke wahak furdekevum Dr. Ahmad Zahir Ali. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. राज्य के इज़्ज़त रईस जमहूरिया इब्राहिम मोहम्मद सालेह दौलत के वज़ीरों दौलत के इज़्ज़तरिंग मुअस्ससातों के ईश्वरिंग मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स के ईश्वरिंग कीत कुराना बहे गौमी मरकज़ के ईश्वरिंग मीरे एवयकट्टका मी जलसा ख़ास कुरवे शरफ वेरिंग मी जलसा बड़ायन तिब्बी मिहा खुन्ना खुतुन मी जलसा दुरागातुं बल्लवं आदि अडोसम गिंदवा मिहा बेफुंग अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. आदे मिरे की वरंग उफावे रे मी उफावेरी हफला शरफ वेरी कोदेव मटका दिवराज्य के इज़्ज़त रईसुल जमहूरिया इब्राहिम सालेह वडान दबीती और वारा इखलास से कमाए को शुक्र धन्यवाद. आदे कीर्त कुरान बहे गौमी मरकज़ के मसिक के ए मरकज़ों कुरमुं गेंदा मसिक के फलाकों हरदना को आदि ए मसिक के रयतुन्ना हमें फंसे हैं लिबे गोता कंतता रावा हिंगुम की यही सरकारों वरबुड़ा अमाज़ हिफाफा कमी इंगुडानवाने किरत कुराना बहे गौमी मरकज़ों अतोल तेरे का वरब बैरु गोफिता के हुलवा आदि ए गोफिता इतुर रर्शुं हुलुमट्ट कायस वरब बोडंग एदमुंदे एहिमा हुरी गोफिता इतुरंग हरदना कुरमा आदि इतुरु गोफितंग हुलुमा की ये सही अरुण में
වර බොඩ බේනුම් වාකමේ ඒ ගොතන් අලුවන්මගේ විසුම් වෙස් මිහුරි එංගොඩයන් වානේ කොවිඩ් හාලත් අවුමගේ කුරින් අලුවන් මෙන් ගුරුවන් ක්ලාස්ත මිස්කිත් කුලාස්තන් අලුවන් මෙ ෆැෂින් කොවිඩා ගුලිගෙන් ඒ කුලාස්ත කොමෙස්වරක මඩුජෙහි පහුරි අල්ලාහ්ගේ වාක්ෆලා එකීග මිස්කිත් කුලාස්ත ඉතුර අලුවන් මෙන් ඉතුරු රරස්ගෙස් අලුවන් මෙන් කුරිය ගෙන්ගොස් ඒ කුලාස්ත ඉරාත් කරවියා රයතුන්න මන්ෆා කුරායිච්චගේ ගොතුග අලුවන් මෙන් තර්තීබු කුරානම් ආදේශකනේ අලුවන් මෙන් मी कीर्त कुराना बहे गौमी मरकजुन दे खिदमत अतोल तेरेगा दिरुमकी वे सही सरकार के अमाजे इंगडायन वाने जजीरा तरक्की ए शियार के दशुं गिना गुना कंतत्ते के गवर्नमेंट ने अब कुरेवे शक्के ने गवर्नमेंट ने दादी फाहकुं कीर्त कुराना बहे गौमी मरकज फॉर्मल के गोफिंग ಗುರುಜೇಶನೆ ಬಾವ್ವಾ ಮಿರೇಗೆ ಮೀ ಜಲ್ಸಾಗೆ ಬೊಳೆ ಎಕೊಳಗ ಕುರಿಯ ಗೆಂದೆವುನು ಏ ರಶುಗೆ 30 ದರಿವರು ಪ್ರಥಮ ಡಿಗ್ರಿ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರಿ ಅದಿ ಹಮೆ ಗೊತಂ ಎ ರಶುಂ ಏಕೇಕಿ ಲೆವೆಲ್ ತವಗೆ ಸತೇಕೆ ಬರೆ ಗಿನ ದರಿವರು ಸನದು ಹಾಸಿಲ್ ಕುರ್ಕಂ ಅಳವನ್ ಉಫಲಾಯ ಕುಫಾ ಹಕ್ಕೊಲ್ಲ ಅದೆ ಕಿರ್ ಕುರ್ವಾನಾ ಬೆ ಮರ್ಕಜುಂ ಹಾಫಿಜುಂ ಟೆಸ್ಟುಕೋ हाफिजुन सनद्दी हदा इंगुडायन वाने रडरशुं माले आस माले गतिबे एक यादी सनद हासिल कुर्मकी एक कुदिन वर बोडु तकलीफक वेफोन नखमे वर बैर फैसा खरद वाकमे वर गिन बाइक के एही तेरकम बेणु वाकमे एम सरकारुं मिहारु मिवनी अल्लाह के वाक फला एकीगा फॉर्मुलक सिटीगा अदि अड्डू सिटीगा हाफिजुन टेस्ट कुरा कमिटी इफ्तिताह को एम सेक्के फशाफा आदे शक्के गोतुगा मी कीर्त कुरान लोबी जही कीर्त कुरान हितदस कुरान बेनुम वा फरायत का लिबिगें दिया वर बोडु लुए फसे आदे शक्के मी मसेक्के अळवन में कुरिया गेंदेवनी शक्के गोतुगा अड्डू सिटी के मेयर आदि फॉर्मुलक सिटी के मेयर मिकम देवी अहमियत कम के सबबुं एबेफुं देवी बार लुं अळवन हमी फुरसत गफाह को ए देबेफुं न वर इखलास सिरकमा के शुक्र दनो आदे अळवन मिरे गुरियेटवा हुरिहा बेफुं न मरहबा दनवा हालु तिबेफुं के समालकम देथिं कमें अळवन गिन्नाना इंगुडान वाने तिबेफुं मियदु तिहिसाबं आदे फति तिब्बेवी वर पूरा बाइक वर बोडु बाइक गे गिनगुण गुर्बानीयेगे सबबु तिबेफुं तिहा हिसाब ගෙනවුමට්ටකා तिबेफुं न गुर्बानी वर बाइ गिन बाइक गुर्बानी तके वी खन तिबेफुं हितु गाडिन कबूल करंगे बजे तिबेफुं गे बेलेन वेरिंग तिबेफुं गे मैंब फैम वी कुर्बानी तिबेफुं गे अंबिम वी कुर्बानी तिबेफुं गे फिरिम वी कुर्बानी तिबेफुं गे दरिम वी कुर्बानी तिबेफुं गे मुदर्रिसुं ए उफुल्लेवी बुरया अदि एबेफुं एवी कुर्बानी मुअस्ससातकुं उफल्ली तकलीफा कुर्बानी मी तिबेफुं गे हितुगा अबद्वेस शुकुर वेरि खमायक फाह कुरंजी है खमे आद शक्के ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस फुल कुर्बानी मीसकुन्न शुकुर अदा नुकुरा मीहा अल्लाह शुकुर अदा नुकुराने कम शुकुर एमी मीसकुन्न शुकुर अदा कुरंगे बजे शुकुर वेरि वांजे शुकुर वेरि कमाए को एकांतत बलागन्नगे बजे देवणकम की शक्के ने गोतगा तिबेफुं ति हासिल कुरवी इल्म की एग बेनु ही फंजी हेच किवागिन तिबे मीहुन्ना नुकियवा नुवत आमु मीहुन्ना तफातके हुन्नंचे उलुमा सुलूग बस्मग अदि मीहुन्ना मामला कुरुमग तफातके गेंगुलंचे तिबेफुं ति हासिल कुरी इल्मुगे फायदा तिबेफुं गे अमिल नफ्सक कुरंचे एग फायदा तिबेफुं गे फैमिलिया कुरंचे हेने तिबेफुं उले मुज्तमा कुरंचे हेने तिबेफुं ए उले रशक कुरंचे हेने अदि कौमंग एग फायदा कुरंचे हेने
එහෙන් නුවන්කම වනීනම අවුන්මෙන් ඉල්මු ඔගෙන ඒ හාසල කුරුමගේ බේන මෙන්නේ කිය රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් බයන් කරවනි මීහුන් ගෙතරෙන් එම්ම රංගලු මීහකි එයි එමීහෙක්ගේ ෆරාතුන් එහෙම් මීහුන්න එම්ම බඩ මන්ෆා කුරා මීහායි අදියස්තිබේ ෆ්‍රොන් හදම ෆ්‍රොන් හුන්නවානේ රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ බස්ෆුලේ මීහක මගේ දක්කාෆකම වනීනම රංගලු කමක මගේ දක්කාෆකම වනීනම ඒ කන් කුරා මීහෙකේ එවර මගු දක්කා මීහාය සල්ලල්ලාහු සුබ්හානහු වතාලා ධර්මය සවාබ් දිබ්බයි එහෙම එංගේ එච්චකි කියවි එච්ච අමිල්ලෙන් උගනේ ඉරු හම ඒච්චෙන් එහෙම මිහුන්නා එක්කොන් හිස්සා කරන් ජේක උගන්නා දේන් ජේක තිම්මන කම කාවුන ෆාහ කොල්ලම් බේනුමනි තිබේ ෆ්‍රොන්ගේ සමාලකම් ගෙන්නම් බේනුම් වා කමකි දිරෝලමගේ දිමාවානි වර බෑර කන්තත්ත කොම්මෙ කමෙ දිමාව කමගා යස් ඒ කමකා දේතරේග විස්රන් ජෙහෙනි රංගල හියකො ಕಂಕಮಾ ದೇತ್ರೇಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೊ ವಿಸ್ನಂಚಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೊ ವಿಸ್ನಾ ಕಮಂ ಬನಿ ನಮ ದಿರೋಳುಂ ಫಸೆ ಹವಾನ ಶಕ್ಕನೆ ಅವಣಮೆಂ ಕುರಿಯ ದಾಯರು ವರಬ್ಬಾರ್ ಕಂತತಕ ಕುರಿಮತ್ ಲಾಂಚೇನ್ ವರಬ್ಬಾರ್ ಗೊಂಜುಂತಕ ಕುರಿಮತ್ ಲಾಂಚೇನ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಮೆ ದಿಮಾವ ಕಮಗಾಯಸ್ ಎ ಗೊಂಜುಮಕ ಕುರಿಮತ್ ಲಾಂಚೇನಿ ರಂಗಳು ವಿಸ್ಮಾಯ ಕೀಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೊ ವಿಸ್ನಾ ಕಮ ಬನಿ ನಮ ಎಮಿ ಹೆ ಗದಿರೋಳುಂ ವರಂ ಉಂದಗುವಾನ್ එම අල්ලාහ් මායුස්නුවේ දිරවලමගෙන් කුරියක් දියුම ලිබේ වරබොඩ හිව්වරකවාන කංකමා දේතරේක පොසිටිව් කො විස්නාකම බණින ආදී එමි අල්ලාහ් තිබේ ෆොන්ගේ සමාලකම ගෙන්න බේනුමි දෙතින් කමකි අද අලුන් වාහකො මිහාසාවුන් නිම්මාලානි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අලුන් මෙන්න මේ ෆුර්සත් දෙවික මට්ටක හම්දු කරා හාලු අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අලුන් මෙන් මි කුරාමසකතක බරකාල්ලුම එදි දුවා කරමු ආදී අලුන් වාහකො නිම්මාලන් අදියසෙෆහරු අලුන් mi fursatuga faaha kollam beenum ba ekkamaki sarkarun awun menge mi kurama sekkattaka devwa ahmiyat dine kantattaka devwa lafaya irshad ade mire izzat raisul jumhuriya mijalsa sharaf koddevuma wadan devvun ei ege aligade hekke argonge dua ki allah subhanahu wa taala argon mi kurama sekkatuga barakalamu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh शुक्रिया मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर्स देंगोती दिवहि राज्य के रईसुल जमहूरिया इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के वक्त फुर्देक्केवं रईसुल जमहूरिया इब्राहिम मोहम्मद सोलिह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हज़रत हमदाई शुक्र कुरम मिमत के माय नबिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलावत सलाम लेवंगे दुआ कुरम मिसलावत सलाम गा इतरे के फान के आल साहब शामिल कुरम मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर्स डॉक्टर अहमद ज़ाहिर अली दौलत के वज़ीरों किरित कुरवाना बेहे कौमी मरकज़ हिंगोमा हवाले हुन्नवी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इस्लामिक अफेयर्स अशरफ इलियास जमाल किरित कुरवाना बेहे कौमी मरकज़ के कोस्तकु 10वें निवी दरिवरुम हाजिर वडांति बे इमहा बेफरुम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मी शरफ रस्मियातुगा बायरुम के फुर्सत लिबुन कमटका अलगुन वरबोड उफाकुर अदी मी रस्मियातुगा देम्मे 10वें निवी हुरिहा दरिवरुना इखलास तेर कमायक मरहबा क्यूमकी यवर बोड उफले अलगुन लिबेकमे आदे तिय बेफुल 10वें निवी वडागति वर मुहिम दायरा तक
zamanussure algon menge terega emme gador kureve de dairain ಗುರುವಾನ್ ಕಿಯವಾದೆವ್ವ ಮುದರಿಸುಣ್ಣ ಮಿಸ್ಕಿತ್ತವುಗೆ ಮುದಿಮುಣ್ಣ ಇಮಾಮುಣ್ಣಕಿ ಖಾಬಫೈಂಗೆ ಜಮಾನು ಫೆಶಿಗೆ ಮುತ್ತಮವುಗ ವರ ಮುಹಿಮು ದೌರೆಂ ಅದಾ ಕ್ರಮು ಆಬಯ ರಶು ಫೆಂವರುಗ ಕಂಕನ್ ರಾವಾ ಹಿಂಗಾಯರು ಎಮಿಹುಂಗೆ ಲಫಯ ಇರ್ಷಾದ್ ಹೋದ ಮುಳಿ ಮುಜ್ತಮ ಎಮಿಹುಂಗೆ ಬಸ್ ಕಬೂಲ್ ಕುರೆ ಏರು ಅರ್ಗುರ್ಮಿಗೆ ತೆರೆಗ ವರಂ ಮತಿ ದರ್ಜೆಕ ಏ ಇಖ್ತಿಯಾ ಒಯ್ ಮುಜ್ತಮವುಗ ಸುಲ್ಹಯ ಹಮಜುಹುಂ ಒಯ್ ಏರು ದಿವೆಹಿಂ ಉಳೆಮುಂ ಐ එකක් අනෙක්කන් අලාලා ඕගා තෙරිවේ එහි තෙරිවා එන් ආයිලායගේ ගොතු මියදු අර්ගොන් මේක මුත්තමය ඒ ආදත එබ බේනුම් වේ ඒ අඛලාක් අර්ගොන් මෙන්න එබ බේනුම් වේ ඒ හමජහුමා ඒ උෆාවෙරිකම් අලුන් අම්බරා එබ ගෙන්නන්ජේ එකන් කුරුමුගා තිය බේෆුල්න වරම් මුහිමු දවරෙන් අදා කරවෙනකම අලුන් ගබූල් කරා තජ්වීද් මගුන් ගුරුවාන් කියවන් දස්කො ගුරුවාන් හිද්දස් කුරුමකි වර බේනුම් තෙරිකම රීති රාගතක තජ්වීද් මගුන් ගුරුවාන් කියවමකි අඩෝහා මීහුගේ හිත්තක වර බොඩ් ෆිරිකම ලිබ්බා දෙකම අදි එයි ධර්මය සවාබස් ඉතුරුවානකම හම එයායකු කීරිත ගුරුවානුන් හිෆේනේ ඉයවර මාගෙන බේනුන්ත ಹುನ್ನಾನೆಕಂ ಅಳಗುನ ಜಗಿ ಎ ಬೇನುಂತಂ ಅಳಗುನ ಮೆಂಡಂ ಹಿಫೇನಿ ಅಳಗುನ ಮೆಂಗೆ ಅಮಲಿ ದಿರುಳುಮುಗ ಕೀರಿತ್ ಗುರುವಾ ಕಂಫ್ಯೂಸ್ ಕುರನ್ ದಸ್ಕೋಗೆ ಆದೆ ಏಯಿ ಕೀರಿತ್ ಗುರುವಾನುಗೆ ಅಖ್ಲಾಗ್ ಉಂಗೆನಿ ದಸ್ಕುರು ಅಳಗುನುಗೆ ತೆರೆಗ ಹುರಿ ಮಸಲತಕ ಕೀರಿತ್ ಗುರುವಾನುಗೆ ಅಖ್ಲಾಗು ಹಲ್ಲು ದಿಬೆಂಗೆ ಬಹುರಿ ಅಳಗುರುಮಿಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಮದು ಬಯಕು ಗೆಂಗುಳ್ಳೆ ಹರುಕಶಿ ಫಿಕುರಕಿ ಇಸ್ಲಾಮಿ ತರುಬವಿ ಅಖ್ಲಾಗ್ ದನಿಚನು ಅಳಗುನ್ ಮೆನ್ನ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಂ ಫೆನ್ನಂ ಒತಿ ಇಜ್ತಿಮಾಯಿ ಅದಾಲತ ಹಮಹಮಕಮ ಮೆದುಮನುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಮತಿ ಉಸೂಲ್ತ ಬಾಬಾಯುಮ ವಕಿ ವಕಿ ಉಮೆನ್ನು ಇಸ್ಲಾಮಿ ಅಖ್ಲಾಗ್ ದೌವತ್ ದೆನಿ ಓಗಾತಿರ್ ಕಮ ಲೋಯ್ಬಾಯಕು ಎಕ್ಕಿರುವೆ ಎಬ್ಬೆಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಒಳುಮ ಆದೆ ಅಳ್ಗೊನಮೆಗೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಟೀಚರು ವಿದಾಳುವ ಗೊತ್ತು ಕೀರಿತ್ ಗುರುವಾನುಗೆ ಇಲ್ಮಕಿ ವರತ್ತನವಸ್ ದಾಯರಾಕ ಫೆತುರಿಫಾವಾಯ್ಚೆ ನಮವೆಸ್ ಎ ಇಲ್ಮುತ್ತಹುಗೆ ಬೇಣು ಹಿಫೇತನೆ ಅಳ್ಗೊನಮೆ ತೆರೆಯಕೊಂಡು ನುಫೆನೆ ಅಳಗೊಂಡ ಗಬೂಲ್ ಕುರವೇ ಗೊತ್ತುಗ ಗುರುವಾನ್ ಟೀಚರುನ್ನ ಹಾಫಿಜುನ್ನ ಇಮಾಮು ಉಫೆದ್ದುಮವ್ರೆ ಕೀರಿತ್ ಗುರುವಾನ ಬೆಹೆ ಮರ್ಕಜ್ಗೆ ದವರು ಮಾಫುಳಾ ವಾಮೆಜ್ಜೆ ಏಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮ್ಮು ಕಮಕಿ ಕೀರಿತ್ ಗುರುವಾನುಗೆ ಇಲ್ಮುತ ಫೆತರು ಗುರುವಾನುಗೆ ಇಲ್ಮಿ ಕಂಜುಂ ಅಳಗೊಂಮೆಗೆ ಸಿಕ್ಕುಂಡಿತ ಮುಸ್ಸಂದಿವೆಗೆ ದಾಣಿ ಕೀರಿತ್ ಗುರುವಾನುಗೆ ಇಲ್ಮಿ ದಿರಾಸಾತ ಕೊಗ್ಗೆ ಮಿಜಮಾನುಗೆ ಇಲ್ಮಿ ಹೋದುಂತವ್ವೆಸ್ ಕೀರಿತ್ ಗುರುವಾನುಗೆ ಇಲ್ಮಿ ಹಗೀಗೆತ್ತಕು ಇತುರು ಫುರ್ಹಿಮವೆಗೆನ್ ದಾನಕಂ ಯಗಿ ಎಹೆಂ ವೀಮಾ ಅಳಗೊಂಡ ವಿಸ್ನೆ ಗೊತ್ತುಗ ಮೀ ಮರುಕಸ್ಗೆ ದೌರ್ ಮಾ ಬೊಡಂ ಎಬ ಫುಳಾವಂಜೆ ಗುರುವಾನ ಬೆಹೆ ಮರುಕಜೆ ಹುರುಮ್ಗೆ ಹಗೀಗಿ ಫಾದಾ ಲಿಬೇನಿ ಏರು ಮಿ ಸರ್ಕಾರು ಇರಾದ ಕುರವಿಯ ಗುರುವಾನ ಬೆಹೆ ಮರುಕಸ್ ಮಿಯವ್ವರಿ ಫುಳಾಕೋ ದೀನಿ ಇಲ್ಮು ರಾಜ್ಯೇಗ ಫೆತುರುಮ ಕುರಂಜೆಹೆ ಹುರಿಹಾಕಮೆಗ್ಗ
ehi terwe dene kamge yagin kan mere alorti be fulna arwan mire daswene guruwam mudarrisunna imamum bes ebe fulun amali masakkatuga iskat devvam wi ebe fulun e ungeni wada enne ecche amali dirulum vumga tanfis kurevuma hamaya ayko ehem mihunnan ekankan dasko devva guruwanuge tarubavi akhlaqge matiga demitibba baaru eluvuma mikamuga guruwa mudarrisunge dawru wakim bodkamga algondu deke ebe fulnaki algonmege terein kudin takka unganna dennomge zimma ada kurwane befulu ebe fulun guruwan kiya devvairu ebe fulunge akhlaqge sunnam wani kirit guruwanuge akhlaqi imuge terega kama algondu deke al kurim bes denne fade dini ilmu guruwan ilmu rajyega miharavare boda feturuma mi sarukaru iskande jazira taragige emme maatambaki rajyega miharavare boda dini ilmu ugannadi feturu migotun miharu situr kantuteke alme kuramun ebagenda iradu kureviya miyannaharu feshigen anneruga hafizu kan kiyavam beenumwa dariwarunge tereng amilla rashum beeruga kiyawa dariwaruna beenumwa kos furiham kurma beenumwa emihunge dirurumuge haratta iradu kureviya sarukaru hamajasa dena ade algondu wahakol nimmadam mere daswene huriha befulna adise faharu wada ikhlas tiri marhaba danawa tahuniya ada kora tie befulna ki muttamaya huri namuna befulun take kamga waanekama algondu ummid kora algondu duaya ki islam deenuge saha aqidage matiga algondu menge hitta sabit kurumge hew tawfiq Allah subhanahu wa ta'ala algon menna mimbar kurevu algon menge meduga sulhaver kama aman kama hamajehun damahattawa tanos kama baajerika algon me emmenna mimbar kurawar amin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh शुक्रिया रईसुल जमहूरिया දෙන් ඔති දස්වැනිව දරිවරුන්න සනදු දිනුම් මි රස්මියාතුගා දස්වැනිවා දරිවරුන්න තරුහිබ් දෙවමුග ගොතුන් අත්තිදපටි ජස්සවාණී කොම්මෙ බයින් නිමුමුන් ජමායි ගොතෙක්ග මි දන්නවාලනී කීරිතු ගුරුවානා බෙහේ ගවමි මර්කසුන් ගුරුවා මුදරිස්කම්ගේ ඩිප්ලොමා කෝස් නිම්මා දස්වැනි වෙෆාවා දරිවරුන්ගේ නන්ත මි දරිවරුන්න සර්ටිෆිකේට් හවාල් කොද්දෙවම මි දන්නවාලනී रईसुल जमहूरिया ऑफिस के चीफ ऑफ स्टाफ अल उस्ताज अली जाहिर के अरिहुं अल उस्ताज अली जाहिर अरियुगा वडागंडवाणी मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स के डेप्यूटी मिनिस्टर अल उस्ताज हुसैन शरीफ
अब्दुल अलीम हुसैन, आयशत हुसैन, आमनत नाहिदा, आमनत सुवाद, अनुषा अब्दुल मजीद, आसिमा अहमद, फातिमत राशिया, माजिदा इब्राहिम, मरियम दीदी, मरियम शफीका अब्दुल्ला, मरियम सियामा, मोहम्मद फिक्री, राबिया इब्राहिम फुल, संफा जियादा इस्माइल, शबाना अब्दुल लतीफ़, शीज़ा मोहम्मद, शियामा इब्राहिम, शुक्रिया चीफ ऑफ स्टाफ। देम्मी दन्नवालनी कीर्ति गुरुवाना बेहे गौमी मरकजुं गुरुवा मुदरिस कम के डिग्री कोर्स निम्मा 10वें वेफावा दरिवरुंगे नंत मी दरिवरुन्न सर्टिफिकेट हवाल कोदे उम्मी दन्नवालनी मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन डॉक्टर आयशत अली गे अरिहूँ डॉक्टर आयशत अली अरियुगा वडा गन्नवाणी कीर्ति गुरुवाना बेहे गौमी मरकज के सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इब्राहिम राफियो। अफीफा अफीफ, अहमद राशिद, आमिनत हसन, फातिमत नाशिया, फातिमत रशीदा, लतीफ़ा अब्दुल लतीफ़,
आमनत शाजली, आलिमा गासिमपुर, आदिया खालिद, आयशत खालिद, आयशत रफ़िया, आमनत आदम, आमनत रमीज़ा, फातिमत अब्दुल्ला, फातिमत मूसा, फातिमत जुल्फा इब्राहिम, हवा शज़ला फुआद, इनाया हुसैन, मरियम सदना, मरियम शकीला, मरियम जिमना अब्दुल्ला, मौसूमा अब्दुल्ला, शफीका अब्दुल कादिर, शाहीना इब्राहिम दीदी, शर्मीला दाऊद, शुक्रिया डॉक्टर आयशत अली। డింగురి సర్టిఫికెట్ తబాసవాదే ఉమంగ్ ఎదిమిదన్న వాళ్ళని మినిస్టర్ ఆఫ్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ డాక్టర్ ఇబ్రాహిం हसन गारी हूँ अरियुगा वडा गणवाणी कीर्ति गुरुवाना बेहे कौमी मरकज़ के डायरेक्टर अल्फाज़िल इब्राहिम अब्दुल करीम। शजिया मोहम्मद, शीजा वहीद,
सियादा हबीब, जाहिदा अली, आयशत अब्दुल रहमान, आयशत अहमीमा, आयशत फतहिया, आयशत हसन दीदी, आयशत हुसैन, आयशत सफूरा, आयशत जकरिया, आमिनत जीहान, आमिनत जाहिया, आमिनत जुहरी, आशिफा मुस्तफ़ा, आसिफा इब्राहिम दीदी, आसिमा हसन, फरजाना रमीज़, फातिमत आलिया अली, फातिमत नाफिजा इस्माइल, हव्वा फिराशा, माशा अब्दुल गनी, नसरीना शिहाब, शाहिदा अनवर, शम्मीला अब्दुल अजीज, शनीजा जमाल, आमिनत सुनीता, शुक्रिया मिनिस्टर ऑफ हायर एजुकेशन।
දෙම්මි දන්නවාලනි කීර්ති කුර්ආනා බෙහෙ ගෞමී මර්කසුන් ඉමාම් කම්ගේ ಡಿಗ್ರಿ ಕೋರ್ಸ್ ಪುರಿ ಹಮಕೊ ದಸ್ವೆನಿ ವೆಫಾವಾ ದರಿವರುಂಗೆ ನಂತ ಮಿ ದರಿವರುನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಹವಾಲ್ ಕೊದ್ದೆವುಮ ಮಿ ದನ್ನವಾಲನಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಹಮದ್ ಜಾಹಿರ್ ಅಲಿಗೆ ಅರಿಯುಗ ವಡಾಗನ್ನವಾಣಿ ಸೀನಿಯರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರಾಫಿ आदम शिहाद इब्राहिम अहमद आमिर अली शियाज फजील सईद मोहम्मद शिफाज अली इब्राहिम दीदी शुक्रिया डॉक्टर अहमद जाहिर अली देंग होती कीर्ति कुर्आना बेहे गौमी मरकज के फरातुम वाक फुल देकेवं मी नंबर फुरी हम कोद्देवाणी कीर्ति कुर्आना बेहे गौमी मरकज हिंगे माहवाल वे हुन्नेवी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इस्लामिक अफेयर्स अशेख इलियास जमाल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह मी उफावर हफ्लागे शरफ़ मेहमान राज्य के इज़्ज़त रईस जमहूरिया ऑनरेबल अल्फाज़ुल इब्राहिम मोहम्मद सालिह मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर्स डॉक्टर अहमद ज़ाहिर अली दौलत के वज़ीर कीरत कुर्आना बे मरकज़ के अलगोन के एक्वेरी वेरिंग अदी हिंगुंतेरिंग अदी लेफवेती दस्वेनी अहुरवेती मुदर्रिसुन्ना मुदर्रिसाइन इज़्ज़तरी हादिरीन मितसा दुरागातुं बल्लवमुं अस्सवमुं गेंदवा एम्मेहा लबवेती दिवेहरय्यतुन्ना युहरय्यतुं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह आदे हकीकतुगा अलगोनुगे वाहक अलगोनु बट्टं कुरं उलुनी मुळिं एहें गोतका एहें नमेस मिरेगे मि रस्मियातुगा अलगोनु मिंगे लब्बेति इज्जते रईसु जमहूरिया देक्के वाहक फुलुं अदि देव्वी उफावेरि मेसेज तकुं अलगोनुगे हितंगेरि अलगोनुगे वाहक मुळिं फोकस कुरानी इज्जते रईसु जमहूरिया गे वाहक फुलश आदे रईस विदालवी मी कीरत कुरान के अखलाक के वाहक अलगोन में बेनु वेफा में वनी कीरत कुरान के अखलाक शे माय मतिरी अखलाक के मी कीरत कुरान के वनी आदे मी अखलाकुं एम्मे रीति अखलाक लिबि वडागें हुन्नवी अलगोन में माय नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकलेगे फानुगे अखलाक मिकीरत कुरान गा अल्लाह वही करवा फनी व इन्नक लअला खुलुकिन अज़ीम अदि कलेगे फानु वडी मतिवेरिगे वा खुलुक फुड़गे मतीगे एकलेगे फानुगे ए खुलका बेहेगतुं आयशत गे फाना सवाल देने वनीमा विदाल वनी कान खुलुकुहुल कुरान एकलेगे फानुगे खुलक फुड़की कुरान
එහෙන් රිවායතෙක්ග එකලේග ෆානුගේ ඛුල්ගු ෆුලා බේගතුන් විදාලවනි كان قرآنا يمشي عليه එකලේග ෆානකි හුරි ගොතන් හුන්නවි කුර්ආනකේ ඒ කුර්ආන් මතිගා හින්ගා ෆඩා ගන්නෝනි සුබ්හානල්ලාහ් මා මතිවරි අඛලාකිගේ වේකලේ ඒ අඛලාක්ගේ සවබුන් මීහුන්ගේ හිත්ත ෆතහ කුරවි කතිලෙවි ඉස්ලාම් දීන ෆෞජ මිස්තකුම් වදගෙන් දියි රහම් කුරුමා ඕගාතෙරි වුමා මඩුමොළි වුමා අදි කොබෑතෝ ටොලරන්ස් සමාහතු එහෙන් දීන්තහුගේ මීහුන්නා මුආමලා කුරාන ගොයි තිමාය දෙබස් වෙජ්ජකම්ගා වානමේ දෙබස්වා මිහා එකුගෙස් මුආමලා කුරාන රීති අදබ මිහුරිහා රීති සිෆතකුන් zීනතරි වඩාගෙන් හුන්නේ බේකලේ එහෙන් වගෙන් එකලේගේ ෆානෝ حديث كرواني إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق هم كشورون تمن كليغ فان وداغ النبي متوري ماين أخلاق فريهم كدبو متكي إما إكليغ فانو خلق فلو ميستكن بيان كدبوا أنغنوا دبوا فور كدبو متكا وداغ النبي هم وكين إلمبرين بدالواني مولي إسلام دينكي أخلاقي مي حديثون بدي ದೇಹವೇ ಏಕಲೇಗ ಫಾನ್ ವಡಾಗನ್ನವಿ ಅಖ್ಲಾಕ್ ಫುರಿಹಮ ಕೊದ್ದೆವಾ ಶೆಹೆಂಕಮುಗಾನ್ ಮುಳಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನಕಿ ಅಖ್ಲಾಕಿ ಅಳುಕಂ ಕುರುಂ ವೆಸ್ ಅಖ್ಲಾಕಿಂಗೇತೋ ಅಳಾಯ ಏನಾಗೆ ವೆರಿ ರಬ್ಬಾ ದೆಮೆದುಗಾವಾ ಅಖ್ಲಾಕ್ ಏನಾ ದೆಕೆನ್ ಜೆ ಗೋಯಿನ್ ಅಕೀದಾ ಹಿಮ ಅಖ್ಲಾಕ್ ಶರಿಯತ್ ಗೆರಾ ಹುಕುಮ್ತ ಮುಆಮಲಾತ್ ಮಿ ಇನ್ಸಾನುನ್ ದೇದೆ ಫರ್ದುಂಗೆ ದೆಮೆದುಗಾ ಉನ್ನನ್ ಜೆ ಅಖ್ಲಾಕ್ ಮುಳಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನಕಿ ಅಖ್ಲಾಕ್ ಎಹಬಿಮ ರೈಸ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ವಿದಾಳಿ ಫದಾನ್ ಅಲ್ಗೊನ್ ಮೆಂ ಇರಾದು ಕುರವಿಯಾ قرآن به مركز کے ذمہ کے گتگا قومی بڑو کیمپین اخلاق القرآن قرآن کے اخلاق ہر کشی حد فہن علافا و فکر تکن الگن منگے دیوہی اخنا اختن سلامکو می قرآن گا و ریت صفتا اشگن نو مٹکا مسکے کرم کے ذمہ الگن منگ فلان کم کے افاور کم کے خبر الگن من رئیس دے آدھے එමනික් ෆානුගේ මිරේගේ වාහක ෆුළුගා දෙන් විදාළුවී කුර්ආනා බෙහෙ මර්කස්ගේ මසක්කෙන් හැම එකනි කුර්ආන් මුදරිසුන් උෆෙද්දුන් කුර්ආන් තජ්වීද් මගුන් උගන්නා දිනු මසක්කේ අදි කුර්ආන් දස්කොත් දිනු මි මසක්කත උගර ෆුලාවන්ටි එයි කුර්ආන්ගේ ඉල්මේ වර මුහිම්මු මෙසේජින් එදෙවි අල්ගොන් විස්නාලා තදබ්බුරක ෆික්ර් කරන් ජෙහ කමේ آده حقيقة قيس مي قرآن كي مي علم فريجم وا كاندي ايجي فم من النيجي ايجي ساحل السيري نوا فم كاندي دنيوي اكي حقيقة تبس ادي معجزات تبس مي كيرت قرآن قوي فس باكولا ابا كي علمي حقيقة مي قرآن گا ہمیں کنی فلکی علم و ستے کا فنساہ ورگین آیت تنگا سوے اہن کم گا وانما رئیس وداڑو فدان قرآن خدمت کرمکی ہمیں کن قرآن انگننا دنوں کنجنوں مي قرآن گا و علم فطر مٹکا مسکے کروں آدھے اراد کرویا الگون اے مسجو سما تی ارستکن اروان رئیس دننے فدان الگون میں اراد کرا مہار فرما کرم مدنی فلكي علم متي حاصل علم حاصل كروينه ادي هم ايكوغا اعجاز القران قران غهوري معجزات ايغا ديغري هم كيوينه going هدو الگون ميهار مندي مسكه فشافوني ام ويما قران كي حقيقتو گس الگون منگه مجتمع غهوري ها كمگه حل رئيس كوري واقفلو دنه فدان زمان السورة ديوهين ام بودن احترام كرا قدر كرا قرآن مدرسنا قرآن دينما دي تريق قرآن نكيه جي راجع مدوان اگون دنوان قرآن لو بكرمك نتيجة غتون ديوه راجع مي هم كما امان كما مسلس كما مهوريها كمن اوتي ما گينا علم ورين ما گينا ديني علم ورين راجع زمان كوني إنما إمنكي قرآن ميهم جهته جواميهم نتيجة جوتون إسلام دين اللو بكرة عقيدة ورقة بجندية هذا هم بجن رسول صلى الله عليه وسلم حديث كرواني
العبد الذي ليس في قلبه شيء من القرآن أو في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. ميهك هيتوغا قرآن منور النوا ميهاك مثالك ويرانا وفاوا جيك مثال ويرانا وفاوا جيك تريغا هناني كوچتو إتا تريغا هناني بيرووري اتشيتك أدي إتاغا هناني مي مكنوا ميدا إنو بس إنسان بيروغا ذاتو جيتشي එහෙම මීහාගේ හිතුගා මේ කුර්ආන මින්වර නෙක්කම් ගාවානම දෙන් අල්ගොන් මෙන්න ෆෙන්නාන ඔය සෙල්ල වැසල්ලියන් උලේතන් එගෝලින් මිගෝලින් උලේතන් එහෙම වීම මිජේනි මේ කුර්ආන් උගන්නාදේ හිත්තකන් අල්ගොන් මෙන්ගේ දරින්ගේ හිත්තක මේ කුර්ආන් අලාදේ ඒගේ සවබුන් මේ කුර්ආන් මගුදක්කා දෙනි ඒ දරින්න රිවතිවගෙන් වා මගු මුළු කවුම වෙස්තක්කා දෙනි රිවතිවගෙන් වා මගු එහෙම වෙගෙන් අල්ලාහ් තාලා වහී කරවනි إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم هم كشور من قرآن ما قدك كادني سيدا وجنوا تدم قشي قرآن كي تلاوة كرم وعرض منن هتكن هنغ مجهول لبادة ألا بذكر الله تطمئن القلوب قرآن كي قرآن عرض من الشفاء مؤمن أرتكن الرحمة وقرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قرآن تلاوة كرم وعرض من إيمان كان يتروي آروه تعذاب جندا قرآن وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا مهنغس قرآن كما تيركم جواه كارغون من تكدان ميريكي درس الرينو هنو مس قرآن مركز جواه كارغون من مهمة هم بيما مي قرآن كي أرغون من جهورها حل كما باتيve مي قرآن خدمة كرا تنين هرمكي إسلامي قومك مهم تنك وانتي أدي قرآنك مركزك أي إسلامي دولتك علي كذا وكم وان جهين كما دكيتي وكمان إمام واتي كوريك رئيس الأستاذ مامون عبد القيوم كيرت قرآن به مركز دهاس ونعرق ديسمبر هو وفدي هذا أقول لك بنشترس فاهم كوري بدان من لا يشكر الناس لا يشكر الله ميستكون الشكر أدان كراميه الله الشكر حقيقة بس من قرآن به مركز کے حفلائے گا الأستاذ مامون عبد القيوم جواه مهم أي منشتر جواه كفرجس النبي من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة إسلام دينها هيو كم مقدك كافي ميها ميها ين هيو كم كوري ميها كسوابا أدي إفهوغا يعني هيو كم كسوابا هيو كم كرمندا إمن كسواب قيامة جهندي أنا لبي هنانه تصور كل وا ميري ميدسونين أونغنيين أونغنادة إتش كتاب فهر الفاتحة كيانتو كتاب فهر قرآن كيانتو أقول من حديث كما تبلا لا يكون وانا ميكم فتوى دبي مي أون إندوا دبي رئيس مامونا سوابا دارما لبي هنان أنت أقول هيتبس نارانه سوابا دارما ملي أنانا قوي دم بلوا مي مؤسسة أونغنا دبوا مدرسون اللي بين سوابا دارما هذي ما مي مؤسسة كي أقول من إقطك بس إهمال كوريجن وانا مؤسسة إنه إهم بيجن مي مؤسسة وفدوا متكا إكما قابل إكشين ميهكو أندندين أقول هيواني لسكول لبي كم ميكس دكتور عبد المجيد عبد الباري دهراجة جنوف ده ورجه بدو علم مريه مي دائرين PhD أدكيتو ديني دائرين ديني رونغون فرطم دهراجة PhD حاصل كرباعين وداعن نبي حكمة تري خلق هيو ملو علم مريه وداعن نو ما يكوجا إمان كفانا قدر أداكو مي مؤسسة وفد إمان كفانا حوال كروي إيرغو متي مجليه بس متي مجليه كي كورنتو ورا بارغت متي مجليه بس إنما بس مامون أستاذ مامون درو بسنون فلو القرآن يعلو ولا يعلى عليه قرآنك متي وانتشك قرآن بره هنج متنوانه هن كمون ورا لا مركزك جوتوغا ورا مستقل تنجي جوتوغا إتنان هيبتا قدر لي بيجن وا إتنجهون ميهكا إتناجن كوريت دوينه جوتكان إتن بطن كوروا إتن قائم كوربي نتيجة جوتون دكتور عبد المجيد عبد الباري رحمه الله
Allah rahman lavashi surgega daimi nime emanik faana devvashi emanik faano madu wasilet tahikke beenu hippawagen kuriya wadaganne ek gotaka shakwa nukurwa adi kamen nukurawunima hasil nukurawunima budgetuge datikan nuwata wasileta maduwiye kiyafa huttawanu lawwa kuriya wadagannevi islami qawmtaka gulumbadahi kuravi adi wasileta taraggi kurawa etana ginaguna khidmettake koddevi adi kiyetto emanik faano wi emanik faano islami kefiaza hawal wegen wes islami kefiaza islami qawmtakun hitarikam muli dawlata wes hitarikam for kodde tanakan haddawadevi ei natija nerwuma emme muhimmo ek kantakkan algon menna ingen edi ekamek kurumuge salahiyata ekamek kurumuge baro libijje kamga den emihege gaga ekamuge hunara ekamuge fanno verikan hurejje kamga wanama etane kuriyara gendane etane khidmette kurwe gendane e fahuga azibe eta hunne vidussale am khidmette kurwe waram mustaqil gotegga kuriya daana fursatalli wadagenne ay fahuga dem wadagennevi Ibrahim Rashid Musa al-Ustaz Ibrahim Rashid Musa ada algon menge mudir mahaduge wadagen mire hagigatu algon dannawanto mirege mi hafla mitanuga miyoti Ustaz Ibrahim Rashid Musa ge minne masakkato mi degree program farma kurwa mi degree program ge curriculum ekulawalevi mestriyaki al-Ustaz Ibrahim Rashid Musa emanik fan ge khidmat ge waha kalgo nadwahan ade emanik fan ves khidmat kurawuni mitne de unsur hamagen salahiyat libun bar libun mustaqil kama ekuga markaz ge kankan kuriya gendewum ge bar libun ge natija ge gotun emanik fan ay libun wadagen hunnavi hunaraka fannu veri kamage beenun hippawagen khidmat kuravi ade e fawga izat rais Ibrahim Muhammad Saleh verikamge maqalida iswe wadagennauma ekuga emme furatama nimmevi nimmewun takuge terega nimmevi kirit qur'ana bihe markaz kirit qur'ana bihe qawmi markaz kabbada qur'an emanik fanuge duru visnum fulu siyasaten ove e siyasataki qawma beenum wani insanun bina kurani insanun ne furtama bina kuran jeni yefoge insanun unetam binawani agon midannawani insani wasilatuge tarakkiye insanun take bina kurun talim dinu ehwegen mi sarkaruge waram muhim siyasat rais ke siyasaten ei hile degree kiwa dinuge siyasat insanun bina kurun ei tarakki ei hagigi tarakkiye ki insanun tarakki bima حقيقة إبامهم ولا تم بس ترقي بجندان بما إيش إم فرطة مهم وإسكم الدني شاعر ودالو ينونتو تنتهذيب ومدني قطن كري أراداني رانغلو صحته هوري دارين تنوغا وفدي جنة هم إياكو قال قندنواني رانغلو تعليم اللي بفاوا دارين تنوغا وفدي جنة مسياسة كده شون إم إسكم رئيس دبوا تنكي كيد القرآن به مركز لبت مسلم أخونا أختن أمها حاضرين ميري مدسني مد داري ورننا كي أي أم لو لاري بسيد نكو هيله كي واجن أنغن ديجري حاصل كره إهن كمو سركار کے أم مهم السياسة كي مفدا متي مقام تكن علمي رونغون كوريا ديومو مغو هيله تنمس كدينو قرآن به مركز كي أي همه كني دي راجع گوا مؤسسة هوريها برنامج هيله سابا آده أهميما السياسة كداشون رئيس ورب بدو إسكامه كيرت قرآن به مركز دوا أقول منا فاد كواه كتان أدو يدان إكما كم كه حقيقة إنجه ميه كان إكان رانغلان إنجه نه مي كوفيد كه حالة تاوي دي كم بس إنجه توجه كم بس قرآن به مركز كه budget كان أوني كمنا رئيس بينهم فول ودا نوعن نوي قرآن به مركز كه budget أوني واقع مي حقيقة تكي أدي كيان إنجه تو أهرك فهو أهره مداورغا يعني قرآن به مركز كه budget يتروام مي أقول إهن مؤسساتكم أوني ومندية نسبتهم إهن مسكير القرآن به مركز كه يوني كمنا ده إهن بيما إيجين سينجني
قرآن به كيرت قرآن به قومي مركزة رئيس الجمهورية دوا خاصة أهميتك آده إتنوغ تاريخوغا كوريومن دا إمي بودو رينوويشن سيدا رئيس الجمهورية أنغواغين كاندا يلو بخاصة بجتك داشون كوريوم ميهار فتفاني آده رئيس الجمهورية ميتن دوا خاصة سمال كم دوا ألغن منا إكاموغ حقيقة ميري فينيغ ميداني غاوموغ كيتا graduation ميدو سكولغ هنغافيتو إكاموكو كيرت قرآن به مركزون دعوت دومو رئيس الجمهورية مي حفلة شرفري كدو متكا وداغن كمي منكفان هيبولغا كيرت قرآن لوبي ألغن منا هامبغن ديا كمي أدي كيتو مي graduation ge fahatuga waragina bura masakket takenge bohri wara dati undagu marhala takediya mi huriha marhala ge rais ofihu ge bellumu ge tashun khassa hi tane kame kirit qur'ana behe markaz devwagen mirege mi furiha hafla argon menna fenige midani ade invest inge echki waki budgeten netivegen waki mali dati kamen ovegen kannu kottibegen nuanakan kankurawena magu onnanakan e maguga ಗದಾಳ ಮಸಕ್ಕೆ ಕೊಫಿಕಮ್ಗ ವಾನವ ನತೀಜಾ ಫೆನಿಗೆಂದಾನಕ ಅಲ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗೆ ಕಿರಿತ್ ಕುರಾನ ಬೆಹೆ ಮರಕಜ್ಗೆ ವರಗ್ಗಿನ ಮುವಜ್ಜಫುಗೆ ಹಿವ್ವರು ಮಿರೇಗೆ ವರಗ್ಗಿನ ಕಂತತ ಹೆಕ್ಕಿ ತೇಫುಣ ಹಿಪುಡ ವಡಾಗಂ ಫಾನ್ ವರಗ್ಗಿನ ಖರತ್ತಕೆ ಮಿಕಮ ಕೊಫಾನೆ ಇಂಗೆ ತೋ ಎವ್ಸ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಹಗೀಗತುಗ ಸ್ಪಾಸ್ ನುವೆ ಮಿಕನ್ ನಿಮಿಗೆ ಮಿದಿ ಮಿಹಾ ಫುರಿಹಮಕೋ ಅಗೊಂಡ್ ದನ್ನವಾನಿ ಮಿ ಕೌಮುಗ ಬೇಬುಣ ಎಮ್ಮೆ ಫುರಿಹಮ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಹಫ್ಲಾತೋಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ಹಫ್ಲಾಯಿ ಕಿರಿತ್ ಕುರಾನ ಬೆಹೆ ಕೌಮಿ ಮರಕಜ್ಗೆ mi haflaiki ade algon den hama yaikuga daswenina algon menge mirege fakhru kam gawa daswenina hama kude bahibbune lafa hivvardinu ga bahibbune lafa nimmalana ade algon dannawani ahuraweti lefaweti dasweninne tiebe fulun tiya kambalun tiya gira kuravi wara mati harfatakashe allah hadratuga daraja ufuligem wane هني الله سبحانه وتعالى وحكروني يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الله سبحانه وتعالى ما تيري كربي درجتك أفلوي مؤمن أرتكم أدي علم حاصل كوري داري ورو علم حاصل كراميه إما علم حاصل كور في كم غوانا درجة أفلي جموانا إما kuriga tibi daraja wura hagigatuga titibi mati daraja ka hame wasil wefa ade algon menna abudwes islam din goalani ab 10 daraja ga nutibin ada gottuga nutibin mati harfataka wasil wan ehmeke rasul sallallahu alaihi wasallam hadith korwani inna allaha يحب معالي الأمور ويكره سفسافها الله سبحانه وتعالى لو بيودجنا متي فنتتك أدي إله تعالى نورهم تر ودجنا دشو آداك درجتك ميها إنسانا كوريرا ترقيبه الدرجة كفان الدرجة كوريرا ديو من الله لو بيودجني إيه إمام الشوكاني رحمه الله بداروني كن ناسكا تبتلا أو رائسا تبجلا وعدي عن محمق قصر أن ينبلا تبا واشي ألوريكمغا كوريرا داشي قس مايكون هيتي أوغاتري رحم كورا رئيسك كتوغا واشي أدي تباغي مستقبل نغالا متي درجتك الدان تبايا مايكون هيتين فدا درجتك الديوما خورس على فدا ميهن ندورت داشي ಎಂವಿಮಾ ತಿಯ ದರಿವರುನ್ ತಿಯ ವಡಾಗನ್ನೈ ವರಂ ಮತಿ ದರಜೇಕ ಅದಿ ಇರಾದ್ ಕುರವಿಯ ಕಿರಿತ್ ಕುರ್ಆನ ಬೆಹೆ ಮರ್ಕಜುಂ ಕೌಮಿ ಮರ್ಕಜುಂ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರಾನಿ ತಿಯ ದರಿವರುನ್ನ ಇತುರ ಕುರಿಯರ ದೇವೇನೆ ಮಗು ಕೊಶಾ ದೇವೇತೋ ಆದೆ ಅಳ್ಗೊನ್ಗೆ ವಾಹಕ ಮಿಹಾರಸ್ ಮಾ ದಿಗುಜ್ಜೆ ಅಳ್ಗೊನ್ಗೆ ದುಆಕಿ ಅಳ್ಗೊನ್ ಮೆನ್ನಕಿ ಮಿ ಕಿರಿತ್ ಕುರ್ಆನಂ ಮಾಯ್ಕೊಂ ಹಿತ ಎ ಕಿರಿತ್ ಕುರ್ಆನ ಖಿದ್ಮೆ ಕುರಾ ಬೈಕಮ್ಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಲೆವ್ವುಂ ಆದೆ ಅಳ್ಗೊನ್ಗೆ ವಾಹಕ ಹಮ ನಿಮ್ಮಾಲು ಮುಕುರಿಂ ಅಳ್ಗೊನು ಶುಕ್ರು ಅದಾ ಕುರಂ ಫೆನಕ ಕೋಪರೇಷನ್ ಇಂಗೇತೋ PSM ಮಿಫದ ಮುಸ್ಸಸಾತಕುಂ ಕೀರ್ತ್ ಕುರ್ಆನ ಬಿಹೆ ಮರ್ಕಜ ವೆದೆವ್ವ ಇಹಿ ಆದೆ ಎವೆಫುನ್ ದನ್ನವಾ ಫೋನಿ
خاصة فينا كوبريشن جي MD دنا فني كيرت قرآن به مركز داتيوجن نتيبا وچه أنغاشة تيمنا من ويم وركون هي تروانم آده إفدا باور مؤسسات أرغن منge فهتوغا واكمي أرغن من هايغتوغا ميفدا حفلايغا فاهن كورنجه كامي එකමට්ටක අල්ගොන් වරබ්බට ශුක්‍රු වෙරිවන් ආදේ හැම යයක නිම්මාලු කුණ අල්ගොන් මෙන්ගේ මි හීවාගේ මුවස්සෆුන්න කීරිත් කුර්ආන බෙහෙ කෞමි මර්කස්ගේ හීවාගේ මුරාලි මුවස්සෆුන්න වරබ්බට වෙස් ශුක්‍ර දන්නවන් අදි හැම යයක විලා කොලෙජ ખાસ ශුක්‍ර අල්ගොන් අරිස් කුරන් අල්ගොන්ගේ දුආකි අල්ගොන් මෙන්න හි රහමල්ලාහ් الله سبحانه وتعالى أرغن منجه مي عملوا بركة لهم وآخر دوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. शुक्रिया अशेख इलियास जमाल देंगोती मती कामयाबी होदी दरिवरुंगे इनाम हवाल कुरेवु अस्सलाम वालेकुम मी दन्नवादनी कीरित गुरुवाना बेहे गौमी मरकजुंदे कोहुं इव्वण दरवर्ग एवॉर्ड मी एवॉर्ड की दिवेही राज्य के गौमी सनदुगे उनिगंडगा हिमेने लेवल 5 कुम पेशिगेन लेवल 7 का हमें कंडेली फाहुरी एफएम वर्ग प्रोग्राम में कीरित गुरुवाना बेहे गौमी मरकजुन निम्मा दरिवरुंगे तेरे मी एवॉर्ड कंडेली फावा शरत पुरियमको तौलीमी रोंगुं एमे मती मार्क्स होदा दरिवरुन देवे एवॉर्ड मी एवॉर्ड कंडेली फावा शरत की CGPA तिने नुवते एवर मतिबुं कोहुगे हुरिहा माद्दायकुं फासबुं कोहुगे एव्वेस माद्दायकुं एडवांस स्टैंड इन नगाफा नुबुं कोहुगे एव्वेस माद्दाय रिपीट कोफ्फा नुबुं कोह कंडेली फावा मुद्दतुगा कोस फुरिहम कोफ्फावुं हाजिरी % नुवदिहे एवर मतिं हासिल कोफ्फावुं मी एवॉर्ड गा हिमेनेनी राज्य के रईसुल जमहूरिया देवा हास इनाम कीर्ति गुरुवाना बेहे गौमी मरकजुन देवा हास प्लाक मी शरफवेर एवॉर्ड एक हगवेरी न हवाल को देव मंगे दिवे राज्य के रईसुल जमहूरिया इब्राहिम मोहम्मद सोलिह गारिहुगा एदिदन्नवं अरिहुगा वडागन्नवाणी कीर्ति गुरुवाना बेहे गौमी मरकज हिंगुमा हवाल वे हुन्नेवी Minister of State for Islamic Affairs, Sheikh Ilyas Jamal. Gurua Mudaris Kamge Degree Course, Bech Ekakung Evana Afifa Afif. Gurua Mudaris Kamge Degree Course, Bech Dekung Evana Shiza Wahid. Gurua Mudaris Kamge Degree Course, Bech Tinakung Evana Aminat Jihan. Imam Kamge Degree Course, Bech Ekakung Evana Adam Shihad Ibrahim.
ಇಮಾಮ್ ಕಮ್ಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಕೋರ್ಸ್ ಬೆಚ್ ದೇಕುಂ ಎವ್ವಣ ಅದೀಬ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ. ಗುರುವಾ ಮುದರಿಸ್ ಕಮ್ಗೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಬೆಚ್ ಎಕಕುಂ ಎವ್ವಣ ಶೀಜಾ ಮುಹಮ್ಮದ್. ಶುಕ್ರಿಯಾ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ. ದೆಂಗ್ ಒತಿ ದರಿವರ್ಗೆ ಫರಾತುಂ ವಾಹಕ ದೆಕ್ಕುಂ ಮಿನಂಬರ್ ಪುರಿಹಮ ಕೊದೆವಾಣಿ ಇಮಾಮ್ ಕಮ್ಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಕೋಹ್ಗೆ ದರಿವರ್ ಆದಮ್ ಶಿಹಾದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ. ಆದಮ್ ಶಿಹಾದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مي أفاوري رسمياتك شرف مهمان دمراجيك عزت رئيس الجمهورية honorable إبراهيم محمد صالح وداين تبوي إمها عزت دولتك وزير مي رسمياتك فخور وري شرف ورين أدي دراغاتون مي رسميات بالله ممكن دوا إمها عزت ترين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آده ميريجي مي رسميات كي ألغون من ويتوديا دتين أهارو كوري برا مسكة تجي أفاوريكان لبه رسميات. ألغون من مي رسميات وجا خاصة كان منفعان إحساس وداعين ألغون من ناكو ميكاموجا بيعبري وداعين نبيتي أدي ميكام فرهم كود بيتي منفعانا ورن خاصة شكرين ألغون منجي ආයිලාග නමුග දන්නවා. ආද මනික්ෆානකි අලගොන් මෙන් ඉමාමුන්නා වරක් ගාය බේෆුලේ අලගොන් හඳාම් වේ මනික්ෆානුගේ වාහක ෆුලුන් අලගොන් හඳානන් ගන්නනි මිස්කිත්තක් ගෝ අලගොන් මෙන්නා එක්ක නමාදු කරවවායරු අලගොන් මෙන් ඉමාමුන්නා වරක් ගායක්කෝ වාහක දක්වා හඳාම් ખાસකෝ රෝදම හෝ තරාවිස්තක මිගේ ඉතුරුන් මනික්ෆානු රයිස්කම ඉන්තිඛාබ වඩාගෙන් බේවි බද්දලුන් තක්ගා මගාමා හවාද වඩාගෙන කුරින් අලගොන්මන් ඉමාමුන්න ખાસ වගුත් කොළ දෙව්වා මෂවරා බද්දුන් තක බේවීති එකමට්ටකවස් අලගොන්මන් හඳාන්කෝ ශුකුර දන්නවා එහෙන් කමු මියද අනෙක්කාස් අලගොන්ඩු හඳාන් ආකොල්ලු මට්ටකා දන්නවාලම් බේනුමනි අලගොන්මන් ඉමාමුගේ කන්තත්තක මිස්කිත්තක්ගේ හාලතු ඉතර බල්ලවා හර්දනා කොද්දෙවමුගා මනික්ෆානු ඉතර කුරිය වඩාගෙන්නවා ලොබේ තහුනා අඛතුම් මිෆද රස්මියාතෙන් මිහා ෆුරිහමකෝ ගෙන්දීම වර බොඩති ගොන්ජහුන් තක කුරිමතිවාන එහෙන් නමස් මරුකසුගේ මුවස්සෆුන් වර එකති ගණකවේ අදි රයිස් ෆීහා එහෙනිහිම් වසාරතගේ හීතරි කමායකු වර ෆුරිහම රස්මියාතෙන් අලගොන් වෙන්නා හැම ගෙනස් දෙවි කමට්ටක මරුකසුගේ හින්ගුන් තෙරි එම්මිහා මුවස්සෆුන්නා අදි මිකමුගා හීතරි එම්මිහා ෆරායිත්තක වරන් ખાસ ශුක්‍රෙන් අදා කරන ඉzzat රයිස් كيرت قرآنا عربي إسلامي تعليمك مدويه إسلامي أمة بينوا أدي إم أساسي تعليم منكفانوغ سياستوغا إكان فاهغ كرباتي مي فرصتوغا إكام التكاوش شكر دانون ألغون هندانا غنني
මීගේ දෙ ආහාරු කුරින් ආද අලගොන් මෙන් දිවෙහින් වර කම්බොඩු විකමේ ඉස්ලාමී යුනිවර්සිටි එකී කො මෙහෙන් එහා මුහිම් තනේ නුන්කමෂා ඉස්ලාමී තවරීම් දෙන් වකි මුවස්සසායෙන් හුන්න වකි තනෙන් හුන්නන් කොම් මෙහෙන් නුජෙහෙනකම බයකු මිහුන් වාහක දක්කමුන් දිය දඬිවලෙග්ගා මණික්ෆානු වර සාබිතුකමා එක්කෝ මණික්ෆානුගේ සියාසතු හාම කුරබ්වා විදාලුයි ඉස්ලාමී යුනිවර්සිටිගේ ඒ හිදුමෙන් හුට්ටේ නුලබ්වානකමෂා අදි ඒ තවලීමන් හුලිෆවා එව්වස් දොරේ මණික්ෆානුගේ සියාසතුගා ඒ බන්දු කුරුමේ නෙක්කම එහෙන්කමු අලගොන් මෙන් වරන් උෆාවි අදි වරන් අදබුරිකමායක දන්නවාලන් කීර්ත කුර්ආන එබේ ගෝමි මරුකසා මිදෙන්න විපදා ඉස්ලාමී තවලීම් දේ තන්තන් ය අරබියා කමුගා වියස් විපද තන්තනුන් දේ අරබි ඉස්ලාමී තවලීම් ෆුලාකෝ දිවෙහි රයිතුන්න ෆසේහන් මි ඉල්මු හාසිල් කුරුමා මග්ෆහි කොදෙබ්වා වසීරුන් එ විදාලි ෆදාන් එ හේයකන් ලිබිගත්ම අලගොන්ඩු හම දන්නවාන අදි මැනිෆෙස්ටෝගා විපද කන්තතන් හිමිනිෆවාති එකම් වෙ සල්ගොන් හඳානෙක් ගෙන්නන් ඒගේ තරෙන් දෙතින් කමෙන් අලගොන හිතන් අර දන්නවාලන් ඒ කීර්ස් කුර්ආන අබේ මරුකස් හිංගුන් හර්දනාකෝ රංගලු ෆෙම්වරකන් ඉමාරෙන් හදා තරග්ගී කුරුන් එකමග උෆා අලගොන් මෙන්න මියදු ලිබිජ්ජේ ખબર ලිබිජ්ජේ දිය අදි ඒගේ ඉතුරුන් දිය රාජ්‍යයේ ඉස්ලාමී රිසර්ච් සෙන්ටර් කායම් කුරුමග වාහක වෙස් මණික්ෆාන විදාලු වෙජ්ජේ හැම එහෙම්මේ රාජ්‍යයක ඉස්ලාමී තාලීම් ආලාකෝ කුරියන් ඔය ජීරිතක මිකම් ෆෝර් කොද්දිනුම අලං හුරි ෆියවලතන් අලානකම ඒ මණික්ෆාන මෙන්ගේ සියාසතුගා ඔය කමෙන් එකම් වෙස් මණික්ෆාන මියදු අලගොන් මෙන්න හිස්සා කොද්දෙබ්බා අලගොන් මෙන් උම්මීදු කුරණී එකංකම් ෆෙනිගෙන් දානකම ඒ අලගොන් මෙන්න ලිබේ වර බොඩු උෆලේ ආද අලගොන් ගෝ වාහක කුරු කොල්ලාන එහෙ නමස් අලගොන් මෙන්ගේ මිතිබ්බේ උස්තාදුන් අලගොන් මෙන්න වරන් ඛිදමත්තේ උස්තාදුන් අලගොන් මෙන්න කියවා දෙවමුගා වරන් ඕගාතිරි කමා එක්කෝ වර රට්ටේ හිමාහුලෙග්ගා කියවා දෙවි උස්තාදුන්න ශුකුරුගේ බහෙන් අදා කොල්ලන් ජමායි ගොතෙග්ගා ඒගේ ඉතුරුන් අලගොන් මෙන්ගේ මර්කස්ගේ වෙලියා විදාලි ෆදන් අලගොන් මෙන්ගේ මි ඩිග්‍රී කෝස්ත තාරෆ් කොද්දෙවි කුරීගේ වෙරියා ෆදිල් ෂේඛ් වල් උස්තාස් ඉබ්‍රාහිම් රෂීද් මූසාය වරන් ખાસ ශුකුර දන්නෝ මිහාරු සලගොන් මෙන්න මරහබා බ දන්නවා එහෙම වීම එකමට්ටකා ශුකුර අදා කරන් අලගොන් දුආ කි අදබර මෙ ෆහි මාදමායෙන් අලගොන් මෙන්න මින්වර කුරවුන් අස්සලාමු අලයිකුම් වරහ්මතුල්ලාහි වබරකාතුහ් ಶುಕ್ರಿಯಾ ಆದಮ್ ಚಿಹಾದ್ ಮಿಫದ ರಸ್ಮಿಯಾತೆ ಫುರಿಹಂ ವೆಗೆಂದಾಣಿ ಗುರುವಾನ್ಗ ಬರಕಾತುಂ ಹಫ್ಲಾನಿ ಮುಮುಂ ಕೀರಿತ ಗುರುವಾನ್ಗ ಮೂರಿತೆ ಆಯತ ಕಿಯವಾ ವಿದಾಳ್ವೆ ದೆವ್ವಾಣಿ ಕೀರಿತ ಗುರುವಾಣ ಬೆಹೆ ಗೌಮಿ ಮರ್ಕಜ್ಗ ಟೀಚಾ ಅಲ್ಕಾರಿ ಹುಸೇನ್ ರಶೀದ್ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور
إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير صدق الله العظيم. මියා හිසාබුම් මි රස්මියාතු නිමුනි රස්මියාත වඩාගෙන් දෙවීති එම්මෙහා බේෆුළුන ශුක්‍රියා වස්සලාම් අලයිකුම් වරහමතුල්ලාහි වබරකාතු.